Aru tarik isi duar baguri constituency angkang daithor gotom terang hemalong pherangkeme ke phapon. Labangso pherangkeme ke phapon along kachitong don laki. Duar baguri KSU Head Branch Secretary gotom terang, ex-president Amorom terang, members Joyson terang atum chitong don. Kupiye posi nilitum pherangkeme phanang kok malake kidam tang jangmipo tarik thongkep April 2020 arni kaprek news channel along keklang diring polling station ke parlo bamon berong LP school rikang hup klang pua news keklang lasi laso school ke kedamtang tarik sirkep January 2020 arni government pening hapon tanglo athema bamon berong ke adon ahum don thom don pli anchot student sitame avipin lapen zero enrollment zero popular lasi labangso school ke inghapon nang koklo lasi kedamtang tarik sirkep January 2020 nilip constituency along labangso phutang meeting paduponsi nilip development block under humpli school ke inghapon cheklo puta amorom terang jongsi bisa se polute order aluta puta thanpon tang te pherangke thengnu kaning jele arjusina daihuripen amosingte life rangke tumhan akro pilon first me lapangso pini mitum ke pha rangke along kilang dunji solang do berat doan first me mitum hen ben pardon padir lalu kita tang por jami po thongkep suni rang ko re thomarni diring angkang pi bamon be rong long ada LP school bamon be LP school ko man lo ala so anong pangram su bulap so abu thak klang lo lasi mitum hen ben kada kapachini po jilam thilai lo laso labangso school ke teacher da non madhara da kithana tum siliri chuen phon boma la bangali athe la so school kidam tang arkoi sirkep surini rain koi 0901 2020 anikan government pen ngapon tang lo athe hala bang so rong along adona phai sistame jumpik don thom clean ben la pen student enrollment sistame avipin zero performance la pen zero enrollment la bang so joini si hala bang so school hab nang chek la si kita tang por news klang lo ahok lo mesen lo jirkum kado beda tek long lo bon sami kupi pati jirkum ma po bang keli tum kachini ke nang so lasi hala bang so ahok pet lada kalam theke la nonili ke than pon halo lasi a notification ta la hello ho kita tang 0901 January lo 2020 ani kan hala bang so ani kan hut parai puri la kado ko be pangrum pet humpli apartment kangkir pon do nili block under long primary level primary LP school dasi halaso kangkira hutsi labangso bamon bil LP school tame usomar ka ve lapen haladak arong along enrollment ka ve lapen performance ka ve joni sing ha pon check lo dasi litum kaprek litum munthia thai velo labangso school lo banke la ada teacher nang to de tamo student do bom lo kali lo government me masih ram tang por incure lo lasi kado ko be samne tum manghu thai pin lo lasi hala bangso school along diring pen akai lo kilometer ni rakke labangso bamon be rong pen kachete bokhet pui lipu tang teli tum mutia rong phare lo lapen mutia rong phara rong long lang puru LP school tu tu melo chete bobok lapen hala bangke lang parai sikami arong si doktor lo lang parai lo school ta idam tang hala bangso bamon be LP school kang hapon cek adim along bangke na sini tum kado ko besame chini lo labangso school kupi basing hapon cek ma bangke la notification to la notification tame moan Kerangkia tumhan tum kipon po labang so teng pesi paklang pon rupo. Nasi hopet kelada kalam tiga lah hello litum manghu thai belo labang so school lo bang litum kacini pen teng lipung teng kedam tang suluri na engkoi arkoi sirkever ni si education department council authority ben ingha pon tang lasi labang ke dak thangnat tame litum chijokon thai belo lang thai belo lasi laso hin bang kelada na tumhan than bachini bono kardong. Karbi longre berta aren berta live kerangkia bang kutum pana tiru pilo lasi kedam tang 30 April 2023 ani Karbi Longre Birta long kapang dak pon made kapek klang pon luar bali constituency ang kang diring ang kang pi bamon be rong long bamon be LP school pangram su tabang so kutha kalam si litum kada kapachini pon ji rada pan kapachini pon ji fansi bori lo lasi kala bang so school ke kapangram su kitame kedam tang 2020 arkoi tarik sirkebarni council pen order PC inghap pon elo kang hapon ko alam thila lo hala bangso bamon be LP school along adona phai sitame ong edet la pen ada enrollment mate student atum sitame abedet zero performance la pen zero enrollment la bangso joini si
ada report le lo amasi inghap na kok lo hala bangso ningka na hut humpli nilip block under long primary LP school kanghap pondo hala so long stami litum duar bagri pen stami bangso school lo bang hapon check lo lasi kitam tang la bangso bir Karbi long le birta pen kapaklang pon mamon LP school hanbang kawi joini wikangi ru palam lasi la bangke na tum manghunang lo athe la bangso school ke kitam tang enrollment student ka we la pen hadak kanghap tang ajo ini sih la bangso school lo bang pini la son nama nang lo lasi ini tum kaddo solang no Karbi rat pansami pachini lo la pen dura bagri rat pansami pachini lo athe lage notice ta lain lo ha kitam tang 2020 ahut kapaklang pon ladak kaddo e hum free school do hala sut kang hapon lasi la so notice orders tame council ben givi pon orders tame mo pheram ke tuman gi pon po lasi alam tum besi papaklang pon po bangso school bang ke hala sut ben sing hapon cheglo Karbi Church Worker Seminar ninye Pharman Dimapur arlo Kohima pen kehelo 70 km sosiadim non hechong district kimi kipi Simyong Tan Baptist Church along Mesen pen pamanpon ni hanglongri Baptist kajalang amai phurup singnar lapen Pastor Solution ringma lapen Jogen sab ringma GB jong bhatum japonsi ni hang Karbi Baptist Association arlo NLBKA pen Banging koi an Pastor Dikonchar Secretary tum Chitongdon. Monduli tin aphan akinang heihui ase ki hai longdun lo. Pusi Chithanpon. Karbi Church Workers Seminar esek seke kithana tuma theke Speaker Mr. Angwalo Sim Association Pastor Simyong Tan Baptist Church along alang like kithanpon alama thepike Team War Ajat asai liklem sita. Epengwet pensiklem nangji. Ante unvek pusi thanpon. Lapen Mr. Athonglu King Pastor TTB ke thanpon ke local church financial management mondulia long tangka ke palong ke padam nang jialam si thanpon Mr. Ale King Youth Pastor TTB ke thanpon ke visionary leadership ke jabang polote kachichar mek kamatha mek dovek nang ji pusi thanpon Lapen Dikon atumta bidisore pidun pensi Karbi Church Worker Seminar esek seki thanpon lo lapen seki ke thanpon atuma phan NLBKA chunbang nuwa phangchu pen man ke dunai Karbi pohu pen archu ponsi tarik inquiry sir cap arni mate tarik thongkep nini pharman Karbi Church Worker Seminar mission pen pachun ponlo pusi chethanpon nilipen Philip Tiso